ما میگوییم ببینید ما هر شکایت و اعتراض ها میکنیم. ببینید که دشمنان دین به عدالتند. ببینید که دشمنان دین منافقند. ببینید که دشمنان دین به مردم مظلوم کمک نمیکنند. ببینید که چه آنها خاموشند. شما از دشمنان خود چرا انتظار بوده؟ با دشمنان اسلام پول شما لازم نیست. با آنها زیرساختار شما لازم نیست. با آنها دین شما لازم است. آنها با شکل‌های گوناگون میآیند، لباس‌های گوناگون را میپوشند، با زبان‌های گوناگون گپ میزنند، لیکن با آنها لازم است اسلام. آنها میدانند که از همه دشمن بزرگ در حیات آنها این دین است. اونا گفت که محمد مرا فرستاد صلی الله علیه و سلام. اونا گفت که عمر مرا روان کرده است. او گفت الله مرا فرستاده است. انا به چه خاطر ما میگوییم که درکیت مهم است؟ بله، ما اینجاییم تا که نجات دهیم آدمیت را از ناعدالتی که آن را حکمرانی میکند و پهن کنیم کلام الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده سبحانه و تعالی و نستهدیه و نستغفره و نعوذ بالله تعالی من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. این دین الله سبحانه و تعالی است و الله سبحانه و تعالی وعده کرده است پیروزی را به این دین با واسطه ما یا به واسطه ما. الله سبحانه و تعالی میگوید: و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اگر شما غالبیت را نآورید به این دین را دستگیری نکنید، کمک نکنید به این دین، الله سبحانه و تعالی شما را عوض میکند. اما این دین غالب می شود. به این حتی شک و شبهه نکنید. لیکن گپ سر آن است که آیا شما هستید شخصی مددگار به این دین یا شما محرومید از این. اینک ما شنیدیم ماشاءالله سخنان مهمانان عالی قدر و شیخان را آید شور و عصیان ها در جهان. من کوشش میکنم گپ زنم آید آن چیزی که امشب گپ زدند از پهلوهای گوناگونش. آن پهلویی که تجربوی است از آن نقطه نظر که من باید چیکار کنم. من باید چه مسئولیت رو داشته باشم. چه تغییرات ها رو من در حیاتم باید عملی کنم. هیچگاه برادرانم نباید که این دین رو به دو چیز گذاریم. التماس این رو بفهمید. بدون دو عامل شما هیچگاه در این دین پیش نمی روید. عامل یکم علم، دانایی. عامل دوم عمل، حرکت. بدون علم و عمل شما هیچگاه پیش نمی روید. هیچگاه. و امت ما بهر این دو جنبه مبارزه می برد. جماعت ما کل امت و بهر دو عامل مبارزه برده ایستاده ایم. اولا جاهلیت امت محمد صلی الله علیه و سلم، نورسایی هوشیاری. ما در غفلتیم. دشمنان اسلام بالای این امت کار کردند طول عصرها و آنها در این عامل بسیار کامیاب شدند. آنها ما را به آدمانی بیخبر از دین تبدیل دادند. ما مسئولیت خود را درک کرده نمیتوانیم. من نمیدونم از من چی میباید. من نمیدونم چه خیلی به رضایت الله برسم. و این دردآور است. این خیلی دردآور است برادرانم. والله العظیم خیلی علم‌آور است. شخصا به من دردآور است. دیدن آن که امت محمد حیرت زده است. و خواهش میکنم من را بفهمید. من کوشش میکنم این را بفهمونم. ما در حیرتیم از آن که دشمنان اسلام به عدالتند. ما در حیرتیم از آن که دشمنان اسلام به ما توجه نمیکنند. ما میگوییم ببینید ما هر شکایت و اعتراض ها میکنیم. ببینید که دشمنان دین به عدالتند. ببینید که دشمنان دین منافقند. ببینید که دشمنان دین به مردم مظلوم کمک نمیکنند. ببینید که چه خیلی آنها خاموشند. شما از دشمنان خود چرا انتظار بودید؟ چرا شما به آن امید میکنید که دشمن شما آمده دین شما را نگاه میکند؟ این مانند مثال خنده آور است. تصور کنید شخصی را در میدان مشت زنی او به میدان میبراید، در مقابل دشمنش با او میجنگد و ناگهان میخورد ضربه و به جای آن که او هم جواب دهد میگوید ببینید او حاضر مرا مشت زد، این حقی است. چرا او مرا میزند؟ چرا او بیرحم است؟ عزیزم آخر او دشمن تو است. او کوشش برهم دادن دین تو را دارد. به دشمنان اسلام پول شما لازم نیست. به آنها زیرساختار شما لازم نیست. به آنها دین شما لازم است. آنها با شکل‌های گوناگون میآیند، لباس‌های گوناگون را میپوشند، با زبان‌های گوناگون گپ میزنند، لیکن به آنها لازم است اسلام. آنها میدانند که از همه دشمن بزرگ در حیات آنها این دین است.
аз ин рӯ ҳайрон нашавед. Шумо набояд ки ҳайратзада шавед бо дидани беадолатӣ дар дунё. шумо набояд ки ҳайрон шавед ки душманони ислом шуморо нигоҳ намекунанд. ҳайратовар он аст ки мо худамонро нигоҳ намекунем. ҳайратовар он аст ки мо аз онҳо адолат ва инсофро интизорем. ин худ ба худ хандаовар аст. ин фикри хандаовар аст. умед бастанд ба он ки душманони ислом омада шуморо нигоҳ ва хизмати дин мекунанд, одил ва боинсоф мешаванд. ҳеҷ гоҳ чунин намешавад. аз ин рӯ мо бояд бедор бошем. уҳдадор будан дар барқароркунии ислом, чуноне ки шейх Абу Аднан пештар қайд кард, уҳдадори онҳо не. ин уҳдадории ман аст. аллоҳ аз ман мепурсад дар рӯзи доварӣ ки худи ман чӣ кор кардам баҳри ин дин. ман дар навбати аввалин бояд бифаҳмам ки ин масъулияти ман аст. дар рӯзҳои мо душманони ислом бар болои уммат тӯли асрҳо кор кардаанд ва онҳо моро қоил гардонидаанд. дар аввал онҳо туро қоил карданд ки динатро бигузорӣ. ин ҳадафи асосӣ ва муҳими онҳост. агар гузоред исломро, агар тарк кунед исломро, ин комёбии қатъии онҳо мебошад. агар онҳо комёб нашаванд ки динатро бигузорӣ, пас ҳадди ақал онҳо мехоҳанд то ки ту Аллоҳро дар танҳоӣ ибодат кунӣ. ибодат кун ба Аллоҳ, лекин динатро дар худат бидор. мехоҳӣ намоз панҷвақта бихонӣ, ман ба шумо масҷид мекушоям. чӣ мехоҳед? масҷид? шумо ташкилот мехоҳед? шумо иттиҳод мехоҳед? бисёр хуб, калидро бигир. масҷидҳо, ман кӯмак мекунам, ман ба шумо масҷидҳо месозам. лекин то он даме ки ин дин аз деворҳои масҷид берун набарояд. мехоҳед ба Аллоҳ ибодат кунед, мехоҳед риш бимонед, ниқоб пӯшед, ба пеш. лекин илтимос, моро натарсонед. бигузоред ки мо дар ҳаёти худ зиндагӣ кунем. ана ба чӣ хотир, бародарону хоҳаронам, мо бояд бифаҳмем ки агар онҳо натавонанд шуморо қоил кунанд ки исломро гузоред, ҳадди ақал мехоҳанд ки шумо дар ислом бошеду, лекин на дар исломи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. кулли паёмбарони Аллоҳ омадаанд бо супориши барқарор намудани ислом дар рӯи замин. чуноне ки дар оят шунидем, барқароркунии дин. ин вазифаи ман аст, нақши ман барқарор кардани дин дар ҷаҳон. агар шумо ба куҷое ки наравед, махсусан агар ба воситаҳои ахбори омма биравед ва бигӯед ман барои паҳн кардани ислом омадам, ҳамон лаҳза тирҳо мепаранд, тамоми ангушҳо тарафи шумо нишон медиҳанд. хуш ту мегӯӣ омадӣ то ки дунёро исломӣ гардонӣ? бубинед, ӯ ифротгар аст. ӯ мехоҳад ки дунёро исломӣ гардонад. оё як мусалмоне аз уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ин шубҳа дорад? албатта мо инҷоем то ки дунёро исломӣ гардонем. мо инро пинҳон намекунем. ин як рукни дини мост ва ин як чизе нест ки танҳо дар ислом бошад. ҳатто дар дигар динҳо низ, дар ҳар маҷмӯи эътиқод, агар ман яқин дошта бошам ки наҷот дар ин дин аст, хушбахтии ин дунё ва охират дар ин дин аст, чӣ хел ман инро аз одамон пинҳон кунам? чӣ хел онро дар хонаам пинҳон кунам? ин танҳо одамонанд. агар ман яқин дошта бошам ки ин роҳи дуруст аст, ин наҷот аст, ин хушбахтӣ аст, ин комёбӣ аст, ман бояд инро ба одамон бирасонам. вале имрӯзҳо не, мо хиҷолатзада шудаем. ибодат кунед ба Аллоҳ, лек дар хонаҳоятон. ба даъват машғул шавед, лек дар ҷамъияти худатон. не, моро нороҳат накунед, тарзи ҳаёти моро вайрон накунед. не, ман инҷоям то ки одамиятро наҷот диҳам аз зулумоте ки дар он қарор дорад. пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам инро ба саҳобагон омӯзонид. ӯ ба ҳамаи онҳо фаҳмонед ки онҳо масъулияти динро дар рӯи замин доранд. вақте бодиягарде омад ва дохил шуд ба масҷиди Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва дар масҷид пешоб кард ва саҳобагон ӯро доштанд ва латӯкӯб карданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам онҳоро боздошт, он одамро ба тартиб даровард ва нигариста ба саҳобагон Аллоҳ фиристод шуморо. ӯ ба онҳо нагуфт ки ман пайғамбарам, шумо маро пайравӣ кунед ва ба Аллоҳ ибодат кунед. не, шумо фиристодаед. Аллоҳ шуморо фиристод. баҳри осон кардан, на ин ки мушкил кардан. Робиъ ибн Амир разияллоҳу анҳу вақте ки ба Форс рафт ва бо сари баланд дохил шуд ба назди Рустам, сарвари артиши форсҳо, империяи форсҳои ҳамон замон, мо одамоне ҳастем ки Аллоҳ равон кардааст. ӯ нагуфт ки Муҳаммад маро фиристод саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯ нагуфт ки Умар маро равон кардааст. ӯ гуфт Аллоҳ моро фиристодааст. то ки наҷот диҳем ва барорем онҳоро аз ибодати одамон ба ибодати Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. аз ноадолатии дигар эътиқодҳо ба адолати ислом, аз тангии ин дунё ба фарохии ҳам ин дунё ва ҳам охират. ин супориши онҳо буд ва ҳар фарди мусалмон бояд бифаҳмад ки ин супориши ман аст.
سپارش من آن نیست که آنها میگویند و میآموزند ما را. همه ما بیاید واقعیت را بگوییم. تشویشات واقعی ما این آرزوی آمریکایی است، آرزوی آسیایی، آرزوی استرالیایی است. ما در تشویش چی هاییم؟ بیاید احساسات بر دروغ را کنار گذاریم. هر کس میخواهد خانه دوشانه زیبا داشته باشد، همسر زیبا، ماشاءالله، فرزندان زیبا داشته باشد، حیوانات زیبایی خانگی داشته باشد و آنها را هر روز بخوراند، در خانه‌اش حوزه با شکوه داشته باشد، ماشین زیبا داشته باشد. همین است آرزوهای ما. هر روز سحر از خواب بیدار میشویم و این ما را در تشویش میگذارد. بهر این شما آماده اید که 12 ساعتی 2-3 نوبت کار کنید به خاطر عملی گردانیدن آرزوهایتان، لیکن برایتان مشکل است خستن در نماز فجر. برایتان مشکل است دعوت، خجالت میکشید. ما میرویم و صدا بلند میکنیم ماشاءالله در کوچه ها به خاطر حمایت پولهایمان، لیکن خجالت میکشیم از دعوت. او میخواهد دعوت کند به الله سبحانه و تعالی، لیکن جسارت ندارد. انا به چه خاطر ما میگوییم که درکیت مهم است؟ بله، ما اینجاییم تا که نجات دهیم آدمیت را از ناعدالتی که آن را حکمرانی میکند و پهن کنیم کلام الله را. صلحانه ما نمیگوییم که آدمان را مجبور میکنیم یا میکشیم. در دین هیچ مجبوری نیست. اما بله، ما اینجاییم تا که پهن کنیم پیام اسلام را و با این من عهده‌دار هستم. این عهده‌داری ایمان نیست. بسیاری آدمان آمیخته میکنند و فکر آنها این سپارش و عهده‌داری امت است و در نتیجه طرز فکرانی میدانید نادرست میشود. آدمان فکر خواهند کرد که این را امت باید بکند، این را حاکمان باید بکنند، این را عالمان باید بکنند، شیخ‌ها باید بکنند، سروران باید بکنند، اتحادها باید بکنند. خوش، این را رهبران گروه‌ها باید بکنند. الله سبحانه و تعالی در روز داوری از شما نمیپرسد که پرزیدنت مصر چیکار کرد، نمیپرسد که امیران دولت‌های عربی چیکار کردند. الله در روز داوری از تو نمیپرسد که عالمان زمان تو چیکار کردند. الله میپرسد که تو چیکار کردی. تو چیکار کردی بحر اسلام؟ چیکار کردی بحر برادران سوریایی، بحر برادران فلسطینی؟ چخل شبا خوابت میبرد با خبر از آن که مسجد اقصی را کافران اشغال کردند؟ چخل خوابت میبرد؟ این سوالهایی که از شما پرسیده میشود. از این روی خیلی مهم است. اولا باید بفهمی که دین ما این تنها خواندن 5 وقت نماز در مسجد نیست یا نماز تهجد شبانه. این جزء مهم دین است. بله، یک دین ما از این دیده زیاد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح حدیث میگوید هر پیامبری را که الله سبحانه و تعالی روان کرده است قبل از من، آن پیامبران همیشه صحابگان و امت خود را داشتند که سنت او را پیروی میکردند و امرهای او را به جا میآوردند. و بعد که آنها وفات میکردند و صحابگان صالح آنها وفات میکردند، بعداً به عوض آنها دیگران میآمدند. آنها میکردند کاری را که به آنها امر نشده است یا میگفتند چیزی را که خودشان نمیکردند و میکردند کاری را که به آنها امر نشده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که بر ضد آنها با دستش بجنگد او مؤمن است. هر کسی که بر ضد آنها با زبانش بجنگد او مؤمن است. و هر کسی که بر ضد آنها با قلبش بجنگد او مؤمن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعداً میگوید بعد از این جای، بعد از این موقع ایمان وجود ندارد حتی به اندازه دانه خردل. شما نماز میخونید در مسجد، شما روزه میدارید، ماشاءالله همسر شما پوشیده است، همش خوب است و عالی جناب است، لیکن شما در تشویش امت محمد صلی الله علیه و سلم نیستید و شما کار نمیکنید بهر برقرار دین در روی زمین. در ایمان شما مانعی وجود دارد، در اعتقاد شما چی خطاگی است و میخواهند ما رو وادار کنند که همش خوب است. این روزها کدام رو که بپرسید برادر تو مسلمانی خوبی یا منافقی؟ میگوید الحمدلله من نماز میخونم، الحمدلله روزه میدارم، الحمدلله زکات میدهم، من رعایت میکنم 5 رکن اسلام رو. بزرگترین تصورات نادرست ما عاید دین این است که این دین تنها 5 رکن است. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اسلام اساس مییابد در 5 رکن، 5 ستون. وقتی به خانه نو میکوچید آیا شما با چارچوب یا هندس یا ته دیوار خالی میکوچید؟ نه، بنا از اون دیده زیاد است، خیلی زیاد است. خانه از چارچوب و ته کرسی دیده زیاد است. اسلام این بنا است، خانه بزرگ است، عمارت است که ته کرسیش 5 رکن است. این معنای آن را ندارد که اگر من 5 رکن اسلام را رعایت کنم من در بلندترین مقام جنت قرار میگیرم. ما عهده داریم و الله ما را میپرسد. ما باید این را درک بکنیم و این را باید به دیگران برسونیم. علم باید وسعت یابد در امت محمد صلی الله علیه و سلم. من عهده دارم و الله مرا خواهد پرسید و من این عهده داری را پهن دارم در امت محمد صلی الله علیه و سلم. و عامل دوم و مشکل این عمل است.
бародаронам, илтимос маро бубахшед ки ман каме манфӣ изҳорот мекунам. Ман ку худ одатан манфӣ ҳастам, вале ман имрӯз изҳороти манфии ғайриоддӣ мекунам. Майлаш. ҳар боре ки нисбати паёмбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам вай яъне аз тарафи ғарб чизе баргузор мешуд, аз давлатҳои ғарб ҳуҷумҳо ба ӯ, карикатураҳо, намоишҳо, ифлосиҳо. албатта ки барои ҳар мусалмон ин дардовар аст. лек боз ҳам шумо чиро интизор будед аз душманон, аз касоне ки ҳатто паёмбар будани ин одамро бовар надоранд? Чаро шумо интизори онед ки ин одамон ӯро эҳтиром мекунанд? мушкилӣ дар он аст, бародаронам, ки мо чун уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам эҳтиромро гум кардем. ё эҳтироми мо кофӣ нест ба муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. агар паёмбари аллоҳ дар замони мо меомад ва медид ки душманони ислом ӯро таъқир мекунанд, шояд ки ин амали онҳо нороҳат ва ғамгин месохт паёмбари аллоҳро. лекин агар ӯ медид пайравонашро, уммати муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи васалам ки дастур ва суннати ӯро гузоштаанд, ин ӯро нороҳаттар мекард. ин хеле осон аст эътироз кардан, ин хеле осон аст чизеро оташ задан, ин хеле осон аст бо тамоми овоз садо баланд кардан ва ғазабнок шудан. ин хеле осон аст гуфтани такбир дар хутбаҳо. лекин ман ба шумо кафолат медиҳам, бародаронам, ба шумо кафолат медиҳам аз таҷрибаи худ, иншааллоҳ ки хато мекунам, ки бисёре аз одамони ҳузурдошта дар ин шаб дар намози таҳаҷҷуди шаб бедор намешаванд ва намегиранд баҳри уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ва риоя намекунанд суннати муҳаммадро саллаллоҳу алайҳи васалам. чизҳои оддӣ, англисҳо мегӯянд осон омад, осон рафт. бо гап осон аст, сухан арзише надорад, қадре надорад. дод бизан чӣ қадаре мехоҳӣ, гуфтагӣ барин. душманони шумо ҳам инро медонанд ва онҳо шуморо ба таҳрика меандозанд. мегӯянд бубин ман филми муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро наворбардорӣ дорам. бубин чӣ хел мегурезанд, бубин чӣ хел дод мезананд. лекин он чизе ки воқеан онҳоро месӯзонад, чизе ки воқеан барояшон дарднок аст, он аст ки ин уммат ҳама якҷо муттаҳид шаванд дар суннати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам. ва чизе ки воқеан онҳоро месӯзонад, он аст ки рӯзе ин уммат бедор мешавад ва ҳар марди мусалмони ин уммат намози бомдодро дар масҷид мехонад. тасаввур кунед инро, тасаввур кунед ки агар шумо бубинед ки кулли уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар куҷое ки набошад, дар австралия, дар қазоқистон, дар африқо ё дар америка, дар ҳар куҷо намози бомдодро дар масҷид бихонанд. ҳар кас пайравии уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро мекард, ҳар кас суннати ӯро пайравӣ мекард. ин чизе аст ки имрӯзҳо ба уммати паёмбари мо намерасад. бародаронам, сухан кардан осон аст. ман ҳозир метавонам хутбаи тӯлоние кунам ва бигӯям ки мо бояд амал кунем. лек ҳамаамон медонем, бародаронам, 5 дақиқа баъд аз ин хутба мо ба лаби пурханда хурсандӣ карда ба кабобхӯрӣ ё чизи дигар меравем. гап задан осон аст. ман кӯшиш надорам ки касеро беобрӯ кунам. илтимос, маро нодуруст нафаҳмед. мо бояд садо баланд кунем, қаҳру ғазабамонро баён кунем, бояд ки норозагию нороҳатии худро изҳор кунем. лекин мо бояд ки аз ин дида зиёд амал кунем. оё мехоҳед ки ин дин барқарор шавад? ғамгинед аз он чизе ки рух медиҳад дар Сурия? нороҳатед аз барои Фаластин? камтарин чизе ки ман бояд бубинам он аст ки шумо динро дар хонаатон барқарор кардаед. одамон мегӯянд мо мехоҳем шариатро дар дунё барқарор кунем, дар ҳоле ки шариат дар хонааш барқарор нест. дар хонааш нодуруст аст дини Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. ҳамсараш мегӯяд ин ҳаром аст, ӯ бошад, гум шав аз пеш чашмам. ёд надеҳ ба ман чӣ дурусту чӣ нодуруст аст. бо ангушт нишон додан осон аст, лек таҷриба кардан мушкил аст. мақсади ҷамъ омадани мо дар ин ҷо дар ҳаёти худ як чизи таҷрибавиеро ҷорӣ кардан ва дар аввал шумо бояд ки динро дар хонаи худ барқарор кунед. чӣ хел ман метавонам барқарор кунам исломро дар дунё вақте ки ман барқарор карда наметавонам исломро дар худам? аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мегӯяд: эй онҳое ки имон овардаед, чаро мегӯед он чиро ки иҷро намекунед? сухан кардан осон аст, мушкил нест, сухан осон аст ва камарзиш аст. лекин куҷоянд амалҳои уммати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам? куҷо аст Қуръон дар уммати мо? куҷо аст муҳаббат ба китоби Аллоҳ? куҷо аст хондани он, омӯзиши он ва фаҳмиши он? мо дар Австралия зиндагӣ дорем. худоё 80% ҷавонони наорас алоқа бо забони арабиро гум кардаанд. ту ба ӯ сухани арабӣ мегӯӣ, ӯ бошад бародар, бо англисӣ гап зан. онҳо бо китоби Аллоҳ робитаашонро гум карданд, бо суннат робитаашонро гум карданд. ҳаром дар ҳар куҷо мавҷуд аст, ришвахӯрӣ дар ҳар куҷо мавҷуд аст. дӯстписарону дӯстдухтарон, бингеред ба фейсбук ва бубинед вазъияти уммати моро. агар шумо воқеан дар парои дин бошед, пас баҳри он бояд коре бикунед. аввал дар ҳаёти худ барқарор мекунед, баъдан рӯз аз рӯз кор карда динро мақсади асосии худ қарор медиҳед.
орзуи худ қарор медиҳед, баҳри он кӯшиш мекунед. ҳар саҳар аз хоб хеста ташвиши аввалин дараҷаи ман ин дин, ташвиши муҳимтарини ман Аллоҳ, ташвиши асосии ин суннати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, на танҳо баҳри худ, балки баҳри атрофиён. касе гуноҳ мекунад ва ин маро ба ғазаб меорад, зеро ман медонам ки ин гуноҳ таъсир мерасонад ба тамоми уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. агар парво дошта бошем, амал мекунем бародаронам. ба мо лозим аст ин ду омил, то ин ки уммати мо бо илмтар бошад, аз вазъият бохабар бошад ва инчунин бофаҳмтар бошад. ҳеҷ гоҳ интизори дилгармӣ набошед аз душманон. интизор набошед, ин хандаовар аст. интизор бошед танҳо нусрати Аллоҳро. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло дар китоби худ возеҳ мегӯяд: Аллоҳ ваъда кардааст пирӯзиро ба муъминон. агар бубинед ки кӯмаке нест, ин аз чӣ мегӯяд? Аллоҳ ба ваъдааш вафо намекунад? Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло мегӯяд: ва ки дар сухан ростгӯтар аст аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло. ин моем ки кӯшиши зиёд намекунем. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло дар сураи Нур мегӯяд: Аллоҳ ваъда кардааст ба онҳое ки имон оварданд ва амалҳои шоиста анҷом доданд, имон ва амали солеҳ. Аллоҳ онҳоро халифа месозад. Қуръон ин ваъдаи Аллоҳ. ва дар давоми оят: онҳо маро парастиш кунанд ва ба ман чизеро шарик надонанд. ба мо намерасад ҳаракат, ба мо намерасад амал, ба мо намерасад сифат. ҳар кас гап мезанад оиди одоб, гап мезанад оиди парҳезгорӣ, гап мезанад оиди ахлоқи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, оиди намоз дар масҷид, оиди Қуръон, оиди таҳаҷҷуди шабона, оиди зикри Аллоҳ. аммо мо инро дар ҳаёти худ намебинем. агар ки шумо воқеан дар ташвишед, агар мехоҳед ҳаракат кунед, пас аз худатон оғоз намоед. амалҳои шумо хело ва хело фоиданок аст нисбат ба сухан. валлоҳи душманони ислом вақте бубинанд чунин хутбаро, ин барояшон дардовар аст миллион маротиба зиёдтар нисбат ба эзоҳот, қаҳру ғазаб ё ҳар чизе ки набошад. ин барояшон дардовартар аст. зеро онҳо медонанд ки ҷавонон аз хутба мебароянд бо фаҳмиши онҳо, бо мағзҳои шуста. ӯ мағзшӯӣ шудааст, ӯ акнун ифродгар аст. чаро? ӯ мехоҳад риш монад ва ба масҷид биравад. ӯ ниқоб кардан мехоҳад, ӯ ифродгар аст. инак бародаронам, илтимос ду чиз: бохабарӣ ва ҳаракат. ҳаракат яъне барои худ ва даъват бо ғайрат кор карда, шарм надошта динро дар тамоми дунё паҳн кунем. талаб мекунем аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло то ки моро иҷрокунандаи шунидаҳоямон бигардонад.